I pozdrav svima ljudi, Ferdi ovdje i ljudi, dobro došli na novi klip. Zašto pričam ovako tiho ljudi? Zato što je sada sad 3:32, a čekamo 3:33. Danas ćemo da prizivamo Lucifera u 3:33 ljudi, znači nisam verovao da ću ovo da radim u 3:33, da prizivamo Lucifera ljudi. Znači ja ne mogu da vjerujem, iskreno se plašim. Znači ljudi, podržite me sa jednom lajkom i subom. Znači iskreno se plašim ljudi. Ajde mi da vidimo koliko je sad, pošto na telefonu previše je mračno, pa blic, znate. 3:32 ljudi. 3:32. Čekajte, 3:32 da. Znači još jedan minut ljudi, morat ćemo da kažem 8 puta Lucifer pojavi se, Lucifer pojavi se. Znate u prošlim klipovima što kažem, ja se nadam da će se ništa neće dogoditi. Znači ljudi, iskreno uvijek zovem, svaki put zovem u 3:33 ljudi. Plašim se ljudi. Ajde da vidim. 3:33 ljudi, oh my god. 3:33 ljudi. Ajmo. Ajde. Lucifer pojavi se, 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 Lucifer pojavi se. Dobro je za sad ljudi. Dobro. Lucifer pojavi se, 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 Lucifer pojavi se. Oh my god. Jeste ovo čuli na kameri? Ako ne vjerujete ljudi, evo, pokažem, nikog nema. Oh my god ljudi. Nikog nema. Na prozoru. Oh my god, čekajte. Oh my god ljudi. Nisam mogao da vjerujem. Da je sad Lucifer na prozoru? Ovo je senka ljudi. Oh my god, prošla senka ljudi. Kako sam ovo nisam snimio? Kako ovo nisam snimio? Oh my god ljudi, još da prizivamo. Znači, prošla senka. Ovako. Iskreno se plašim ljudi, znači prizivat ćemo Lucifera, prizivat smo Lucifera ljudi. Lucifer pojavi se, 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 Lucifer pojavi se. Oh my god ljudi. Nisam opet pokazao da... Znači vidjeli smo senku ljudi. Evo. Ne može da biti to blicera mislim. Ček da sklonim blic. Evo. Jao ljudi. Čekajte da nam mislim blic. Kako to nisam snimio kad je prošla senka ljudi. A svi spavaju ljudi, osim se ja sam se probudio u 3:33, stavio sam alarmu u 3:31, kad ću da ustanem, odmah da snimam klip ljudi. Ljudi, iskreno se plašim. Nema veze, ajmo još da prizivamo. Lucifer pojavi se, 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 Lucifer pojavi se. Oh my god ljudi, oh my god. Ljudi, znači nikog nema ovdje, ne znam kako se to čuje, nikog nema na prozoru. Ja, da prekinem odmah joj. Evo opet senka ljudi. Au stoji na prozoru, ček da pokažem. Au ljudi. Sad je nestala. Ljudi. Neću da stvaram probleme sa Luciferom ljudi. Iskreno se plašim. Ovdje ćemo da završimo klip. Ako ste uživali, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo na sljedeći klip. Ćao!